Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu sikuphatheleke indaba ke laphana ke ezenzeka ke laphana kuMaskandi. Injabulo inkulu ke laphana kubalandeli bomculo kaMaskandi emva kokuthi umhleli womcimbi ke laphana okumcineka ke laphana umhleli wempucuzeko ukuthi aede abaculi okade kukhalwa ngabo ke laphana einkundleni zokuxhumana. Uzokhumbula ke laphana bafethu einkundleni zokuxhumana ukuthi bekukhala kakhulu ngomzukulu uphinde kukhalwe ngomnikezwa kukhalwe ngabafana bakamgqumeni ukuthi ke bavalelekile ke laphana emcimbini okuyimpucuzeko Maskandi. Njengamanje ke bayajabula ke abathandi bomculo ukuthi umhlelo omcimbi balalele izikhalo zabo. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho. Phawula ke sidibane lapha kwi-comment section ngezovo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta i-video entsha si-channel siyabonga. Bakamgqumeni